Dore imari nziza ziri ku isoko ku itariki 27 Kamena umwaka w'ibihumbi 2023 kuri Kigali Life. Imari ya mbere, ubutaka bungana n'ibihumbi 2326 square meters cyangwa metero kare, buri mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, bukaba bugurishwa kuri miliyoni 35. Niba uri interese uhawe karibu kugura buno butaka. Imari ya kabiri, imbwa y'ubwoko bwa American Pitbull ivanze na Serbian Husky y'ingore ifite imyaka 2, ikaba igurishwa 800,000, ikaba iherereye Kimironko mu karere ka Gasabo. Imari ya gatatu, imbwa yo mu bwoko bwa Chihuahua y'ingabo ifite imyaka 2 n'amezi 5, ikaba igurishwa 800,000, ukaba wayisanga Kimironko mu karere ka Gasabo. Imari tugezeho ni imari ya kane, ikibanza cyiza gifite ubuso bungana na metero kare 726, kiri Bumbogo hafi ya African Leadership University ALU, kiri ruguru y'umuhanda wa kaburimbo. Iyo uri kuri icyo ikibanza uba witegeye umujyi wa Kigali, ureba view nziza y'umujyi wa Kigali. Kikaba kigurishwa miliyoni 50. Karibu uze wihahire iyi mari. Imari ya gatanu ni dressing mirror, iragurishwa 160,000, iherereye Rebero. Ni nziza cyane nkuko igaragara ku ifoto, ikaba yarakuwe hanze y'igihugu. Imari ya gatandatu, imodoka mu bwoko bwa Kia Morning y'ivatiri yakorewe muri Koreya y'Amajyepfo mu mwaka w'ibihumbi 2008, ikaba ari automatique, ikaba ari essence, ikaba ari silver, ikaba ifite control izarangira mu kwezi kwa Gicurasi 2024, ndetse ikaba ifite assurance nayo izarangira muri Mutarama mwaka wa 2024. Iyi modoka ikaba igurishwa 4,500,000. Twakubwira ko buno bwoko bw'iyi modoka iri mu modoka ntoya zikorerwa muri Koreya, zikundwa cyane n'abantu benshi mu Rwanda kubera yuko zitangwa cyangwa zidakoresha ibitoro byinshi. Imari ya karindwi ni ubutaka bunini bungana n'ibihumbi 2,194 square meters cyangwa metero kare, buri ku Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, bukaba bugurishwa miliyoni 250. Uramutse ufite umushinga munini, urugero nko kubaka ishuri, ivuriro, apartment, wagura buno butaka. Imari ya munani ni Hyundai Santa Fe automatique 2008 diesel, ikaba ifite imyanya yo kwicarwaho 7, ibara ry'umukara, ikodeshwa 350 ku kwezi. Imari ya 9 ni Toyota RAV4 automatique essence 2010 y'umukara, ifite ibyicaro byo kwicararwaho 5, ikodeshwa 700,000 ku kwezi. Imari ya 10 ni Toyota RAV4 automatique 2003 essence ya silver, ikodeshwa amafaranga make cyane 550 ku kwezi. Imari ya 11 ni intebe nziza cyane zifite imyanya 7 zakorewe mu mahanga, zifite confort, ziragurishwa 900 ziherereye Rebero. Imari ya 12 ni Hisense Smart TV ifite 40 inches cyangwa pusi, ikaba igurishwa 450, ikaba iherereye Remera Gisimenti. Imari ya 13 ni Toyota Corolla Verso aka bakunda kwita Kagati, yakozwe 2002, ikaba ikoresha essence, ikaba ari automatique, ikaba igurishwa miliyoni 8,700,000, ikaba iherereye Kimironko. Imari ya 14 ni Toyota Ipsa mu 2003 ya automatique, ikaba ikoresha essence, ikaba igurishwa miliyoni 3,500,000, ikaba iherereye ku Muhima. Imari ya 15 ni inzu nshyashya iherereye Kanombe mu karere ka Kicukiro, ifite ibyumba 4, toilette n'ubwogero 3, akajaride gato, parking y'imodoka 2, ikaba igurishwa miliyoni 85. Ni inzu nziza cyane nk'uko uyibona ku ifoto. Imari ya 16 ni Toyota Spacio yakozwe 2003 automatique, ikaba ikoresha essence, ikaba igurishwa miliyoni 3,500,000. Imari ya 17 ni TV stand cyangwa icyo bita porte appareil nziza cyane yaguriwe hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ikaba yarakoreshejweho ariko ikaba ishaye 270,000, ikaba iherereye Kicukiro munsi ya Mount Kenya University. Imari ya 18 ni Hyundai Tucson ifite imyanya 5, ikaba ari umukara, ikaba ari diesel, ikaba ari automatique, ikaba ishaye miliyoni 11,500,000. Imari ya 19 ibanziriza ya nyuma ni Toyota Corolla automatique yakozwe mu mwaka w'1995, ikaba ari essence, ikaba igurishwa miliyoni 5, ikaba iboneka Kimihurura. Imari ya nyuma ni kamera ya Canon
EOS 200D, kamera ifite milimetero 18 akarongo 300 milimetero, lens ikaba igurishwa mu 420. Karibu dusure ku rubuga rwa kigalilife.co.rw niba ushaka kureba izindi mari zigurishwa, cyangwa niba wakunze imwe muri izi mari watwandikira kuri WhatsApp kuri 0783 515 900. Mugire umunsi mwiza, bye.